Qhawe niyaphila. Sikhona futhi niyaphila. Hayi siyaphila. Akabonga uJesu. Hayi namhlanje ukhuluma noMelusi Khumalo under Imithetho TV. Bayaye bethi ke lakhuphuka i2K limnyama kamnandi umfana ofamous enhlizweni zamajida. Bathi love lethe ngafuna. Why ba famous enhlizweni zamajida? Ngabo famous enhlizweni zentombi. Ayahethana ama-girls ayahethana. Hayi usuqedile. Namhlanje sila emcimbini ePhomoroyi sekuthiwa iseSolomon Linda. Estadium e4. Mhlambe Qhawe ukuba khona kwindumezulu yomcimbi ofana nalona kuphatha kanjani? Angiqala ubingela ababukela emakhaya ke obingelela usicebo akadlamini emsingi emachuni ngaqobe esikhabeni esigodeni sakade ngamazi bathi ugaza sebegeze bonke amaqeda afaka umhlanganiso icrash entombi Zolova ke ngithi wena uthe wena ubani. Okay cha mfethu ukuphendula umbuzo wakho nje kuyajabulisa kakhulu ukuthi mangabe kusho khona izinto ezisuke zenziwa emkhandlu yangakithi sithole siyingxenye yalokho engazi ukuthi nje ngayinto eqhubekayo ukuthi njalo uma kukhona okwenzakalayo besikhumbule njengezingane zakhona le ndaweni ngoba sizingane zakhona la mfowethu kula esizalwa khona sokufanele ukuthi uma ukuthi kukhona okuhlanganisa umphakathi nathi sitholale sikhona sivela ngale ndlela so kuyajabulisa kakhulu. Hayi siyathokoza kakhulu Qhawe. Kodwa lezi hasho kumele sithi ukuthi kuyiqonda qondisa. Ngelinye ilanga ngeke ngathi lapha interviewer wathi uyicrash entombi Zolova wasuthi neyakho. Hawu neyakho nje. Sengihlala ngiyibuke yami intombi ngithi hayi man. Hayi ungayibuza fanele uyibuze ukuthi nginamangani. Shothi naye ufakazi. Kunjalo mfowethu kanti nje okunye futhi ke ngithanda lokumema wonke umphakathi osibukela njengamanje ukuthi nge4 kaJuly lapha eCarnival City eGoli sinendomezulu yapho ke yeconcert inkosi amagcwa ama11 concerts ibeza ukuthi umgo experience masitede sawesethi therapy kazwelonke la khona sabe silapha khona abantu ngomculo abantu banenhliziyo ezilimele ngenxa yothando so ke yaziwa ke mina nje ngengoma zothando so ke yinto esebesibhizi ngayo lapha ama-ticket akhona atholakala Pick n Pay web ticket i-date yomcimbi 4 July kuseGoli eCarnival City Big Top Arena asihlanganeni khona nje bafowethu noma ngathi ukuphi nezwe usuke eMsinga uhambe eGoli ukuthi kuvakashele eGoli nje siyohlanganisa bomnandi sibe sonke sho lapha kube kushaw live mfowethu njengoba ngithi mina live in concert it's because sidlala nje live kuphela wonke amaciko amanye ayobe khona ayobe dlala live nawo akekho umuntu ofika lapha na exhumela iCD sishaya iginqikha lapho sicula bukhoma lapha nje kusoke umnandi ngendlela eyisimanga shuthi akumayimo lapha hayi ayenziwa lona hayi sibuke kakhulu Qhawe mhlambe kukhona nje ongasithembisa khona mhlambe kuyimfihlo yalonyaka nje ukuthi khona into ongasiphathela yona kulonyaka mfethu akusiyimfihlo akuyona imfihlo kodwa nje kuyaziwa ukuthi ke unyaka nonyaka sihlale sodethe amabhabu kodwa into esisebhizi ngayo njengamanje yiyo le ye-concert enkulukazi esizobe siyenza so ngeke siqale kuyona ebese ke siyothi masibuya lapho i-album ihlala izolandela njalo ke uma sesivala unyaka nje kuhlala kunjalo hlezi ikhala njalo impela nje hayi sithokoze kakhulu Qhawe ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga sokwazi ukuthi sibe nawe kwi-podcast lapha iMthetho TV. Hayi kunjalo siyoba ndawonye mfethu siyabonga. Bye siyabonga kakhulu Qhawe ehlangana stage. Ishwela. Yebo.